Kani kedai ke All India Radio Shillong ke kubor ban pulero Richmond Karluki. Kimat bekongsan jong ke kubor mentag step. Menteri rang badu kari ulong baga jingedai ke India bat ke Japan kalong ke bekongsan bah na ke benta ke jing sok hakatan Indo-Pacific. Ya ke jing alang halor ke benta kaan banele persya ya ke jing kayi ya ki breu lapen long hasilong nen kesngi. Bat rengkat bat kari berokawai laple ya ke pension week hasilong nen kesngi. Ka kubor ke babenya. Menteri rang badu kariu Narendra Modi henen kesngi ulong baga jingedai ke India bat ke Japan kalong ke bekongsan na kebenta ke jing temu banwanra ke jing syongsok bat ke jing ya caprang hakatan Indo-Pacific. Menteri rang badu Narendra Modi ulong ya kene ha ke jing ya kendo ya Menteri Kambari ke Japan Toshimitsu Motegi bat Menteri Yadari ke Japan Taro Kono. Kini ki arngot ki menteri keri Japan ki don ha New Delhi banishim benta ha ke jingelang ka benengkong jong ki menteri Yadari bat ki menteri Kambari jong kini ki arteligiri. Ya ka program basisngi benekran halor ke benta jong kaan menele persya ya ke jingkai ye ki breu lapen long daga Meghalaya State Judicial Academy rengkat ke jinge trailang bat ke International Justice Mission bat ke tenat korbari ke Sarkar Pedeng ha Yojana Bhavan Auditorium ha kenong ba shelong nen kesngi. Lawan banishim benta da Justice HS Thangkeu bat Justice W Dingdo bat kinong bishar kayeng syari Meghalaya High Court. Ka jing temu jong ke program kalong bat penklan ye kerukom traikam kaan bat ki officer kaan ha ka bele persya ke jing kai ki breu ha ka ba ya ai jing tip bat ha ka ba yadai ka hok jong ki breu bangat ha ka ne ka kam sniu. Justice HS Thangkeu ulong ba ka jing kai ki breu kam kta tang ye ki kenthai hendrai ka kta wat ki shenrang bat ki khna ru kumjo. Ya ke State Level World AIDS Day la rakhe ha St. Anthony's Higher Secondary School Shillong henen kesngi. Habakran na kejingelang belawan ya shim benta di kena pule nursing bat kiwe ki kena school na kanong ba Shillong. Project Director ka Meghalaya AIDS Control Society Dr. SL Lingdo loong ba kaperthai kadangile persya kejingma na kejingpang AIDS. Bat baro ke trailang banrat dengkong ya kini kejingpang kad agasnam arhajar laipo. Ulong bakamat pedeng jong kejing rakhe menta kesnam kalong baki imlang saalang kila banwanra ya kejing per. Ulaban bakalong ke badan kam ya baro bantip laki don na ya ukunyang HIV kenang ban ompen sapriang ya kejing pang AIDS. Ulong ru ba mensyua kibriu kim juwan syakmat ban pates ya lade na marketing ya kejing syak kenben. Ndrai menta kani kerukom perkat kala-kala namar kejing pensngotho hak imlang saalang. Ula kentui kisamla banyadai lade na ka jingpang AIDS. Ka Bethany Hospital Outreach Nongpo kalayo kusnam rupa ha ka Scotch Governance Award arhajar kat kendai. Kalayo ekne kusnam na kabenta ka Hospital Management Information System hapo ka Ayushman Bharat. Ki bor peniat kene ka hospital kliatho baki persyang ban kentiu ya kalan sumarpang ha kithan nong kendong. Kani ko kubor kawan Chapi nak All India Radio Shillong. Rengkat bat kari berok kawai ya katayo baybam temen ne ke pension week la plehnen kesngi ha kanong ba Shillong da principal secretary ketenat labor ka Jela Meghalaya uba DP Walang. Ya kani ke jing rakhe ya kani katayo la penlong da ketenat labor bat ke office ka deputy commissioner ke district East Khasi Hills bat lawan baneshim benta da secretary ketenat labor Arab Thap ka Deputy Commissioner ke District East Khasi Hills Ikong Matsiodor Warnongbri, Commissioner ke Tenat Labor B Maulong, ki Block Development Officer, ki Head Officer Sarkar bat kiwei-kiwei. Ha ka jingkran ha ka jingelang play uba DP Walang uloong, baya ka Pradhan Mantri Shram Yogi Mandhan, ka scheme ke bertemu ban ai jingyadai ki temen ki bamtre Sarkar, bat eka National Pension Scheme ki nong kayi, bat ki breo ki betrei kamlajong, laplia da ka Sarkar Pedeng na ka benta ka jing mentoy jong kini ki breo. Uloong baha kini ki scheme kini ki breo kin no senyang bat ka Sarkar ru kan no senyang. Kibala aban yo ekni ke scheme kidai ki baha pedeng khat pra bat sau pos nam kerta bat kila aban no senyang ha pedeng san pusan tengka bat arspa tengka kat kum kerta jongki hado bakinadap hendreu pos nam kerta.
Ka Sarkar belai kerteng Mahavikas Aghadi belailam da ke Shiv Sena ha ke jela Maharashtra. Kala job ya ke jing tenjo banyo jing shanya ha ke yang dor bar tauan jong ke jela Maharashtra hanin kesngi. Baro ki MLA ke BJP kila mi jendat na ke yang dor bar tauan. Shispa anru pukundai ngut ki MLA kila vote belai jing shanya ya ke ni ke Sarkar. Hadian kani ke jing job ya ke trust vote u menteri rangba Udhav Thackeray u lepen pau ke jing sngongo ya baro ki MLA ki balaai ke jing kershan bat kum joru ya ki breu ke jela. Ha kawai pat kaliang ha bakran ha ki nong pathai kubor hadian bakila mi jendat na ki yang dorbar thawan. U menteri rangba barem u bolong ru unong yalam ke BJP u Devendra Fadnavis. Ulong ba ke jing thong ya u speaker basipor bat ke jing penlong ya ke dorbar kalong ke babean. Ula penpau ke jing persya ke jing thong ya unong yalam ke NCP u Dilip Walse Patil kum u speaker u Bashipor. U menteri ketenat ke koi kekhia ke Sarkar Pedeng u Dr. Harsh Vardhan ula penslur baki breu ki deban kular ban ai ki dukhat met jongki onda kila khlat no kenang bakila ban ai ya ke jingem ke bathamai ki breu ki badok. Habakran ke jing rakhe ya ka Indian Organ Donation Day ke Bashipau New Delhi nin kesngi. U Dr. Harsh Vardhan ulong ba ke emlang salang kadai bandon ya ke jingkit clear. Bat ula kentui ki breu ban pensengutho pat ba halor kene ke benta. U menteri kena ketenat ke kot kekhia ke Sarkar Pedeng u Ashwini Kumar Chobe ulong ba baro ki dei ban kular ban ai ki khot met jongki na ke benta ki weipat ki badan ha Pedeng ka jingdon kam. Ya ka jat dokha bathamai lalap ha ke distrik West Khasi Hills ha ke jela Meghalaya le thu ki telong kubor henin kesngi. Kani ke jat dokha ke kerteng ka Shistura Sengkai bat lalap ya ka na ke wa adut tua di do ke bejutut sya ke wa ablai. Bat lalap ya ka da ke kenhun ki riwat benya belai alam du Profesor Klor Mukhim ubahikai ha Ledikin College Shillong. Yakini gidokha lapha shaga Zoological Survey of India ha Kolkata bat shaga Guwahati University Museum of Fishes ha Kadongba Guwahati. Kam menchua Profesor Klor Mukhim ulalap ru ekowe gejat dokha ke Bamdon ke Boryoi ke bayem syapo syajar hendrus pa aphut kewe ke Kram Motion ha ke distrik East Jantia Hills. KI Naga Summit Kabasan bala penlong da ketenat Information Technology but Communication kalalong hunin kesngi ha ke Regional Center of Excellence for Music and Performing Arts ha Jotsoma ha ke Nongba Kohima. Ka nongkit tins ke Estonia sya India ka Catherine Kivi. Ha ke jingkren ha ke jingelang play kum ka nong sya khot sngob ha bekerpang kalong ba menta ke snem kadai ke snem bekongsan ni ke jingedai perlok ha pedeng ke Estonia bat ke India. Ha ke ba ke Sarkar Estonia kalayasoy artali kisah skular ha unailar bat ke India. Kawai ke badai halor ke e-governance bat kawai pat halor ke jingsngan yaki kam batrailing ba ke internet. Ka Catherine Kivi kalaong ba kene kisah skular baar kalong ke badan kambha namar baya ki jing tray bat ki jing tip balale leng ba ke internet dan kam banyada kenang ban omdon kanu jing thot bat banyo jing mentoy ki breu bat ki Sarkar jong kini ki arri. Bat katto ko khubor kalakot agan niga step ka balawan chapi nag All India Radio Shillong. Hakapor prabajeng ne so baga Delhi Station nagabanta ka khubor hagaktin Hindi kabanbot da ka khubor hagaktin pareng hakapor prakat san minute. Ngipin kan mau yapi kinong ngap ba hakapor prashteng na kaniga station pinyo ka khubor naga than stay lamingi hagaktin pareng. Sngob haban up mentaki khubor na Delhi kapor menta kala ajandap artat praduna san minute.